Uma bazalwane uhlala kuNkulunkulu, awuhlaliswa kuphela ukuthi uNkulunkulu unezibusiso, awuhlaliswa kuphela ukuthi uyakhona ukwenza konke, awuhlaliswa kuphela ukuthi nawuzilile, nawuthandazile, nawunikelile izinto uyakhona ukuyichacha. KuNkulunkulu bangcwele sihlala kungekho sibusiso, sihlala izinto zingenzeki, sihlala sithandazile kodwa sikuthandazele kungenzekanga, sihlala esiqelile singakaphiwanga kona, sihlala noma sicelile kodwa kuvele the opposite. Uma lithi izwi likaNkulunkulu hlalani kimi nami kini, okusho ukuthi naye uyawuhlala kithi uma sihlala kuye, okusho ukuthi nasihlezi naye bazalwane ufuna si understand njengoJobe wathi ngesikhathi sekunyamalele yonke into beka naye kwafa imfuyo, kwafa izingane. Wathi uJobe umumkakhe ethi why ungamthuki kanti uNkulunkulu wakho ufe kube kanye. Wayeqhaza ukuthi ufelwa kanjani izingane kodwa wena unoNkulunkulu. Ifa kanjani ingcebo yakho kodwa wena uthi unoNkulunkulu. Wathi uJobe kanti kuNkulunkulu kwamele silindele noma silindele izinto ezinhle kuphela na? Okusho ukuthi nasinoNkulunkulu ebazalwane anything can happen as long yena thina sikuye nathi ekithi. As long sihlala naye sikuye okuyobe kwenzeka siyazi ukuthi angeke usibulale ngoba sina sikuye. Uma siyawuhlala kuye uyawuhlala kithi ngoba asilindelanga uju every day, ngoba thina sithi nasindisiwe kube ngathi ngoba usindisiwe yonke into yakho ufuna iflourishe, iflowe kamnandi, ihambe kahle because wena ungumntwana kaNkulunkulu. Uyabona uma ukholwa kuningi okuzovela kodwa akuvela uCreamy kuphela, kodwa wena hlala kuye. Uma wena uhlale kuye naye uyawuhlala kuwe. Uma uhleli naye konke okumele kukubulale yena uzokuvikela. Hlala izinto zingenzeki, hlala abantu lubabona ukuthi abenzi lento oyikhulekelako ngabo, kodwa hlala ungayishiyi indawo yakho noma kungenzekalani egameni likaJesu.